Već više od decenije viđaju ih u istim krugovima, ali tek sada svet bruji o njima. Reality ikona Kim Kardashian i britanski vozač Formule 1 Lewis Hamilton navodno su svoju dugogodišnju bliskost podigli na potpuno novi nivo. Njihova priča ne počinje tajnim bekstvima ni luksuznim večerama. Prvi put zajedno su viđeni još 2014. godine na GQ Man of the Year događaju. Tokom godina susretali su se na najprestižnijim svetskim dešavanjima, od dodela nagrada do modnih revija i ekskluzivnih zabava. Međutim, poslednji potezi zapalili su društvene mreže. Nakon dočeka nove godine na istoj privatnoj žurci, Kim i Lewis viđeni su na romantičnom spa vikendu u Engleskoj, daleko od očiju javnosti. Prema navodima britanskih medija, imali su privatne tretmane, večeru u izdvojenom prostoru i zajedničko vreme, bez fotografija i objava. Ubrzo nakon toga Kim se oglasila iz Pariza, diskretno, bez imena, ali sa fotografijama Eiffelove kule i večere u luksuznom restoranu. Zvanične potvrde nema, ali poruke su, kako kažu izvori, bile jasne. Ni Kim ni Lewis nisu se oglašavali povodom glasanja, ali jedno je sigurno. Kada se dvoje ljudi toliko dugo poznaju, a onda nestanu zajedno iz javnosti, pitanja se sama nameću. Da li je ovo nova svetska ljubavna priča ili samo jedno hollywoodsko prijateljstvo pod lupom javnosti?